Oh, voin hi August ni somni pani sang ni somni pali ania Kolosip District Truck Owner Association le Kolosip Driver Welfare JAC Coordination Committee teng te chuan Kolosip District Home chunga National Highway 54 te 3060 te 06 te Kongpui hi chiat em awangin Kongpui tha nei thuain beisein tuna hian road block nein National Highway andang ping me ka hei kan police lamte poin buaina thleng thut pal omta ka veng him turin additional SP hawin ain buat sai me kani tuna kanam nata ka hi Kolosip reng te kon ania hei mi pui pon an thop thanin kan ria li theipo hi ai zo lampan lo chuak bia lawa tukin jingdar somatrang khan an trana life in pe kan han tuma maro chu life yan kan pe thei tlat lo mai chan chu network lama problem kan nei wangin server lama life kan pe thei lo wangin live pe tur kan in ruam man kha arem chang lowa in mi thiat thiam na kan an nge na e kan message chat lamte pom hun an rong thleng towa duty hi andar sar khop maya lela ma chuan han tom khom loi na tur pressure kha om lem lo wang kha ani ber maya ati hian a thavia ve lo mo mezoram mi puin an thop thale ti langa kan ria danin lir thei en kol tu sia som te le che sang hian thom na hi an penwal ni in kan ria hei voin an thil omom deu chu sub headquarter we me Kolosip vice president home we an duty a apoimo thokhata diang hei angai dan hi zot ve re reng teng nge lai road block anan siam hi enge kan ngai dan amu dan te ngai dan te soi turin in som tiang hil ro puini voinia ma kan han lak dan hi ro pi ga dikhop mai hei kong chia da wangin har sanatan ta Kolosip district mi pui hian kan tok to thina ni dam lo thu la te kan kir le top chang te oma dam lo serious teng te po chan chuak thei lovin kong chia da wang hian kun kan mang fo thina ni chu wai ho india kan driver akan owner huina man la hi aro pui ka ti chu wangin hemi hian effect ani ngei po kan be se ni chu wangin an malak na hi full support zoram mi puin kan pek anga ya tin chu mi pi alama chuan tu nan malak me khian om za thui tak anei hal do ni te puin alanga alo mong khop mai le in kom no hun tak win pe ka wangin chunga kan lo me oh le hey voinia hian KDTOA and JAC Coordination Committee Vice Chairman kan tong fulau moya helai road block an nei chan te enge atul riau na chan te omem ti tenge ma soi du te nei point lengvek tura ngaila athome chairman berhi kom kanan duna buai kho moya phone ringot mai chan sen lo ba oma chu wangin and vice chairman kan ko mayanga mingte ni na te min an khil pa bok sela khongain ole alo mo me hei kai hi JSC hianin chairman ni lai kania tuna MKDTOA le ko JSC Coordination Committee hianin vice chairman ni lai kan boka ni hei kan thriat angin kan kong hi ache me kan district chung hi labi kin Mizoram a ko la kan ania chu tuna hianin kan kong pui kan han chan te po press conference kan nei ko lunga te po chon kan lo te deu ko nga tumi ba ka chuanin hei kan soi belle du chu NHIDC lina kan ram min hu si jiate en sarkar maina an ngam lo te hi ana kan ti a tiwang chuanin NHIDC lianin kan district chu hi min chu asan se di te hi kan da ani a tiwang chuanin voinia hianin helaya driver le owner te ina kan tum le kan du chu kong hi dan ngam le nuam taka min siam sak thei ma chu
voin nia hian call off kan tum don lo ni ti kha ama sai kan so kan president pon sei tu ana yanga ai cái mà bi ka pe hi chonin nimina te po dc te po kan soi tang to tu wang chuan call off hi road block te hi kan chak ngol ngor pon ni lo kong tha kan wa kan ria kan se tang ka tu wang chuanin kan pi chan te ben kan nei chan te ngang te hi zoram mi puin min lo siat saksela zoram mi pui te ril trama anon te po kan lawani ti kha min lo siat pui se kan dua arei lo thayang ber ani thai turin tuna hem black top po kan phu tan ni lova kong akwar zol pui te hi mam nuam taka min no mam sak turin kan nge na ni ti kha soi thai tok ni ba se alo mom lut te ka tuna hen reng ta kon akhan kan lo me ka hey vice kan coordination chairman ber hi boi view na khongain helaya road block in nei chante in thil tum tlang puite min thil theyem khongain helaya road block kan nei chan chu company NHIDCL noi thok contractor tena anna an tho du lo wang te po kan ti theyanga motor kal theya kong men siam sak le thei lo hi kan ben chan chu ani deu ber mai kong tha kan duwa road block kong tha kan duwa wangin nge ne an ha thok te pon en thol tak kan than tho the nan te in road block hi kan khoi ko kan ni ti kha zoram me puiten min lo het sakse kan du khop mai ole income na hun hatak min pe ka wangin chunga kan lo me en poni se vain nia zoram mi puin ni mai ni lovin khovel pum puian kong tha kan duwa chuwang chuan helaya hian lelama chuan NHIDCL na ho hi muang em maya JC khoi tu te ne na tanga thu kan don danin helai national highway vaireng te tru sairang baira bitu kolasi pin kar hi ngai tha zual ni in company na ho pianga hi chezual ni an soi ni chuan hei he ta hi banara hian a lem ten tilanga hei hi kolasip le vaireng tin kar te kolasip le sarang in kar kong din hun an ron phau chuana ania ti chuan hei motor tlu po hi lo om nu to ni tiang hian hei hi adin munani wang hian JC khoi tu te soidan chuan nikum ogas thartang to har kong cheta wangin JC din alo ni towa chumi wang chuan DC kolasip te SP te nen sarkar thu nei tu te nen kong thadu hian joint meeting po hi voinga lain lo nei towa ti chuan company lam te hian anin tiam nang hi ti hlotlin ani ngai lo ni chumi ani wang chuan an lung hi oi thei to lowa tin sikul no pang thlegin an zirna po zirlai ten har san nan lok tok to ni chumi ni wang chuanin he sui siam lo thei lo wan ni thu te an soya engponi sela kan du ber chu kong tha ani ti chuan helai national highway kolasip district paltlang tu kong puya po hi tu na hian engponi se thadeu khana ni phot selai hi mizoram chak lak na kan lifeline ani ang nge ya alut na hi kan riat chian apoi mo le ome tin hei kan khoi tu ten request an ron siama design chanchin thara zonet khani in an soya chumi ni usa chuanin mizoram taxi association ti ang khan ron lampal om ni in an soya kha MTA ti hi ni pol pani hian alam toy rin trom tat maya MTA district headquarter ti hi chu Mizoram Tripper Association district headquarter kolasip soina ni MTA pakhat hi taxi lam hian
an lo man ve thaw wangin lam toya kha kha ti sual pal ani kan ringa kan soi fia sak lok ani oleng poni se voin hi helai national highway scholarship to vareng te scholarship to bairabi scholarship to sairang inkar life pe kan tum kha kan pe thei ta si lova network awangin e khati jong kha kan du tok ri anga atul dana zirin a boruak mi pui beng ver tur chi omani chuanin kan lo ron cover thale tura ngaila engpon se tun din mona chuan boruak thalo theng omlem lova hei duty po hi an kal khom chakang reng khop maya engpon ni se thil tha achuana tana mi pui te point ngai tuna thiang tang nen political party advantage lak te an du lova he thila hian political party ham thana tur emo inchir thena mo na ta na bo sai anilo zoram mi pui lifeline chap he kong sia ta wanga chana omek ata hi kan mi tuite in fru khul sak thailo maila mi tuit la le to lo turin e mala kan tumani ti hi an du dan le an thu pui berani ti kha vaini kan soini sila le tun tumatan chuan kan du tok phot donia thlir tu ni pui zong zong te min lo subscribe sak vector le like le comment mai ba ka aling te hi min lo share sak chur chura thei patop chuwa ma min lo la pui turun kan nge na chuwa hei inzara he channel hi subscriber po sangeng muzat kan lo nei ve pha ta te hi lom thu kan soya chona to berna tan chuan turnu pui official YouTube channel te kha lo subscribe tur le comment te lo pe ve thin turin kan ngenin kan som hal chu ni ani